Abusuafo memo bibia kwaba de ba GNCN page so medin e de adwoa searchim. Honorable Hobson Adoye NPP ni mapa e na okase. Na honorable ni sema okan na ne se Prophet Oduro a oye sofo kese pa wa Ghana hanoma. Eni so preach ya otie ma nya asem keto akra. Onfa wo se wo ye president, minister, NP, assemblyman, wo ya de a enya obeka na dwen e de a kyerew. Na Prophet Oduro akoka asem na ebi etia His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Na eno na Honorable Hobson Adoye ababonti na wo kyese. Sofo Oduro ombuade. Ombu pedi. Enye sa no wo di sofo because Bible na nkyere se kasa fetia openi. Enti se sofo Oduro atumi abie na no akasa na ebi etia eye His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a oye Ghana yem president ne de na kyese sofo Oduro ombuade kra. Enti honorable kyere se why disappointed e wo sofo Oduro ni mu papa na adofo asem no emu enkyere meni. Yen nim se COVID-19 yare bia ehu papa yare bonsam last year 2020 na be so yen ene ye kwen lockdown na din na ebem 2021 yen se so betwa asanso ama no mene so na ne nsem bebre na ede abaga na ha no na omanpani His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wa ba address nation no na o ka kire yen se yen follow protocols no yen use those masks, hand sanitizer sen ebe ya yebetumi aboye ho ban anya sa yebe ko lockdown any clubs parties funeral na de ade na wa be close ni down eno na Prophet Oduro se Ghana fo mpanifo amwa ekuremu muye ya atwon papa muye ya atwon muye hypocrite ankasa eden so ne say last year 2020 December ya yebeto abe muye restriction ni na fi hono any campaign na muye no nose mask no hand sanitizer ena ya tuburu man ye campaign na de ade na yeto aba ewie de mu ehu se yare bi wo ho ntino yen cover ya no na use hand sanitizer na obi a won use hand sanitizer na se won use nose mask no any police ni hu ana se soldier ni hu a obegu mba papa na se obechew na no na sofo Oduro se Ghana fo mpanifo mi ya atwe papa ene ye sofo Oduro nkwa na oka Ghana fo bebre na kasa se last year abra ye ba beto aba no empanifo do won hu se yare wo ho ye to aba na wie de yare na aba any nose mask na hand sanitizer nya de be use ni de use no china any Ghana fo bebre ka na be se mu use de na lockdown ye beko nya na ya nsem bebre wo Ghana ha no ma sofo Oduro aba be ka se Ghana fo mpanifo omo nya atwom hypocrisy omo de papa because say hand sanitizer na nose mask 2020 December abra ye beto aba no se na ni na wo ho but nya hu se mo ya campaign obi a hyebi mo nse sa yare ya asanso ama no mo su na Ghana fo mpanifo na mo de aba na no na sofo Oduro kan adwen a eye Honorable Hobson Adoye ababonti abeka se sofo Oduro ombuade because ensema o kan no ebi etia His Excellency na yenti ensema Honorable Hobson Adoye ede etudwa asa afa Prophet Kofi Oduro ehun until say obe apologize no until he apologizes no I am not going to leave this matter. The indiscipline on the part of Kofi Oduro, any disrespect to the president is becoming too much. And I think we need to point it out to him. Say, also for Kofi Oduro, we from prophets, but always you attack your colleague prophets. And Chetoda, maybe some who say how. Na ni oye ye no you people are not looking into his actions. President said based on the data our no COVID no
kosoro hwe amanfo a ewuwu nansen ana president say measure Saudi to kwan mu ni wa krosu beach ma obianko beach ma obian open pub club ni ne kai ka ho ma obian mie. Number 2, mo run restaurant on 2 mu, but me mo bia metran restaurant is a wodidi. Or bar a take away. Na what they take away no the cook. One car say what was sorry mu. Was say a sorry if she share na da honum. Say obia enhye nose mask na entity entemu e wa sorry dem ye use sanitizers yan hro yensa no asori enhwe se saniama no ebekoso na eye na sede se oboga na ni bia ho ban anu okasa asemu yi anu de to Adeche na Kofi Duro sorry ya wasi na tiko hapa the president ya hypocrite na wabie kwa mamamfo akwakoye political rally ene akwakoto aba akwakoye inauguration ati wonka se wono ana ma yi na akosoro na wonjai sa hypocrisy no eti Sofo Kofi Duro ka kire president say want to too sorry ni nyina mu ana because o ma sorry kwan say mun kwa sorry mun titi mun tam political parties wase mo be come rally so mo make sure say mo follow the protocol said they go kwam. Sofo Kofi Duro umuade. Because umuade amini watem. Umuade. Se ubuade pa. Wontimi ngina o property so enkasa semwe enfan president of the Republic of Ghana. What your disappointment to your can say? We so for now would you know? I'm telling you. What your disappointment? To mo so for now would you know? What you correct? Because so for be anyone more you correct ah. Obeka sa same way. Me kwa sorry wa Perez. Yeho so for ma won to nyomumpo edu correction. Obi akwakoye ayi se wo kwakosa na akwakoye miama bi ohonum onye sa ati obi anante boko no de ne correction akwakotum na akwakotrance liha ya shishe enkonya no to certain number e broswa wo ye den wo nya ba bi ntina adinti ade ye ko 2 services our parents dom na yakobia Sofo make sure say obekasa about the COVID protocols omude egu kwan mu say Ghana for ye ni so eno ne yakasa dipa no oye nyame Sofo oye nyame dwuma president kasa bia Sofo Ajiansare ebe kaka nsorima the president ka no mumyenhwe na ye niso ene ne kai ka ho na wo Sofo Kofi Duro die wo kwakọ show Moses e wo sorry for dem say wo ye be masi obi a wo Ghana so me ka jo say the Nyankopon say Akufo-Addo ene ye president of the republic ka ho be hye wo papa ka ho be hye wo
Ekoye ye nuanom na wo power. Ka wo anka obenu ho. Wa ka jo say, ye MPP fo no. Ya mi so ye munti no. Nyama bi oho no ma yenye. Nyama bi oho no ma yenye. Se ebe ma ya no atra sofo no yenye. Enu a me ka kire o, se wo sofo die na wo di no. Questionable. So now Timothy, I'm telling you, ni ne guy ga ho. So for ye ga dey go video. Say wo tie mi a, anytime bia wo be hwe sa video we. Be Matthew 5:22 ne kan. Ne fatu to preaching a eya na wo preaching we say wo sofo no be ko he mi ana. Aya yes an ga de. Me ka kire wo ene. Say what they kind Matthew 5:22. Na hwa asem a wa twere ho. Na fatu to preaching hu. Wo gina pulpit so one preaching 1 hour. Na wase kwasia to sa abeye ne wo ho no. Na hwe se wo be ko heaven a. Omu ade, wo yesofu ba omu ade. Nokre eye ba ko pe. Nokre eye ba ko pe wo ka wawie, omu ade. Se wo bu ade a, ka wo nka sansam funwe emfa president. Even Jesus Christ. The same for no call in chain. Say, hey, yes, you entry tax so. Was this can kita no mun famra na menhwe. Pointing the daso, what kaye, was it mun fa aban de ma aban na mun fa nyame de so ma nyame. Wani nsade, so fu go fi odro. Wani nsade. Na nadu dan kwakufu ado, wanyi cheun bebre. Wonim nyansa cheun. Na adwene mu dosen. Ati hwe so nefa ndidie efa yedai nefa ma no we are so for ndidie etu betima kaseti president now go free but obi kaseti out there we say nyame nipa. What do you mean? President no no oye abuwa nipa me say as it says Sunday we gina wa sorry them now retract now pa president chawo. And yes, sir, you will not rest on this issue. I'm telling you. You will not rest. I mean, after Sunday 1 year, I am going to organize a press conference, call on the authorities in this country to call you to order. To call you to order. The Christian Council, Pentecostal Council, Bishop Conference in the Kakawina, they need to call you to order. Sabi, in some phone, I'll catch the president. No. What did you do? Na president itiwo na wo dwene kwan ya obefaswa this country ebe kodanim. No wo dwene kwan this country obefaswa kodanim. To one mago for microphone e kan some phone e de kire no. What do you mean? Okay? Me say what they won penny to one Sunday. O pulpit no so na no ka kire wa sorry ma say sasem na wo kan ya wo use the word hypocrisy ka say president ya hypocrite no wan ka die watwe asan that's why there is a party so go video you know be yam. I'm telling you you know be yam papa e wo kroma say na and no make a video we. My nya nkofo a afrefre me. I can't send be bre ICC e de akere me. Sabe. Anya nunti ana me ye video no. Memfa wo weakness. E ma me to abonten me ni any interest in that. I don't have any interest in that. All I need is that respect the president. Na de wo kanu wo bema wa sori makra wo mu edi wachi wo bema mo aye asobra kire wo bema mo aye asobra kire ese se wo gina wa sori dem na o ka cho mo say yes mo fa nidie emfa mo mampani ni o mampani aka nyina no mo miani so
ni amfanya adwuma pepepe se ne be ya bibi bekoso na wo kwetena honum na se wo kasa nsam se ya so fo se nyo ye nkasa sa so fo wo akokosho video no kokoshe na ye se wo mfere e wo timu ana she omo di Kristo sumba wi ase gra no omo ntime nya sa de no omo gromo love go video you should understand that omo di Kristo sumba wi ase no ai bi bedru Ghana say ayensu anya bi sum no they can't do this